Dobrodošli na še en video, dolgo pričakovani gamerski video. Kaj bomo tokrat delali? Delali bomo tole igro iz sicer Madden 2022 za PlayStation 5 in sicer tole igro mi podarja moj prijatelj Links, trgovina, kjer lahko kupite vse za računalnike, igrice, konzole in PC-je. Tako da, danes bomo igrali Madden 2022. Sam osebno te igre nisem nikoli igral, sem pa, ker sem bil star 16 let, dejansko treniral rugby, ki je podoben temu športu, le da v rugbiju nismo pusi, da imamo razne ščitnike, ampak gremo jajca na jajca. EA Sports. To the game! Kaj da vidimo, kdo sta ta dva, jaz nimam pojma, ker se ne spoznam na ta šport. Če je kakšen fan tega športa, prosim napišite spodaj v komentar in povejte, kdo je ta glavanja z ruto, kakor jo imam jaz. In kdo je zraven tam? Experience level rookie. To je pa za one, ki že znajo, tako da jaz igral arkado. Ok, tole je tim Buccaneers, Browns, Broncos, Bills, Bears, Titans, Texans, Steelers, Seahawks, Saints, football team, Ravens, Rams, Riders, Panthers, Packers, Lions, Jets, Jaguars, Giants, Falcons, Eagles, Dolphins, Cowboys, Colts, Chiefs, Chargers, koliko jih je? Ok, če so tega modela dali na začetku, bom pač njega izbral. Stari, a veš ono, kad nimaš pojma, kad sploh ne veš, za kva se gre. Vem sem, da oni morajo podajati tu naprej in da rugbisti so morali podajati tu nazaj. In vem sem, da so oni večje pičke, kot unika furajo rugby, ker imajo toliko ščitnikov, da glava peče. Pod brez ščitnikov, fra. Ne, on mora dati okoli sebe, stari moj, 10 kil pene, da ga zaščit. Čeprav sem enkrat gledal eno oddajo, da bi oni večje sile doživijo kot rugbisti. Igramo z joystickom na PlayStation 5, ajde, kva je zdaj to? EA Sports Arcade, return left, kick, return middle, oh my god, kva je zdaj tle gledam? Puf, grafika je top shit. Kaj zdaj pritisam? Ulejke sem prijel in sem se vrgel. Čakva, kva sem jaz zdaj naredil? Prijel sem žogo in sem se fuknil, a to ne smeš, ali kva? Kva je zdaj to? Zdaj to izbereš neki. Ajde, X. Kva za hudiča jaz gledam tle? A jaz neki pritisnem? In trikotnik? Mislim... Pa jaz se budemo gor vrgu! Aha, zdaj tukaj izberaš v bistvu strategije, kva da narediš. Ajde, bomo trikotnik, tečemo. Ok, kjer sem jaz zdaj? Ta skrogec, Brady sem jaz. Snap, pritisnil sem. In kaj zdaj? R2 drži, sprintaj! Ne! Veš? Pust moja muda, čoveče, kva ti je? Hotel sem jaz umesjati. Ja probam samo laufati tja. Jaz levo, desno, tak. Uf, pa kaki crnčuge su to, ljudi moji. Stari, veš kako je to, on kad se rodi stari kita že 15 cm. A u mene še zdaj ni 15. Pas X, izbrali bomo tegale vertical, aha, ok, meni kaže tam. Jaz sem zdaj Brady, snap pritisnem. Ajde, X, vržem v nul, aha, odkril se je. Ej! Pa kva je to model? Jaz dobo žogo, a me takoj udar. Ok, zdaj moram prijeti do tja. Snap. Ok, hike. Ajde, sprint. Ej! Moraš ko v futbalu jeti mim. Moram se to navaditi, stari, jaz to prvič v life igram. Snap. Hike. Trikotnik. Ajde! Penal sem dobil. Kva pa je bilo? Aj z nogo udaril žogo. Zikar z nogo, a ne, budalo ena. Budalo. To je American football. Imenuje se football. Noga žoga, a v bistvu moraš nositi žogo. Kje je fora? Ok, gor gledam TBKC 0-0. Imam 13 sekund, da se odločam dejansko, kaj bom naredil. Zdaj sem dobil penalty, ker se nisem odločal, kva. Snap, X, baci ono crčugi. Trče crčuga! Pjebote! Joj! A ja, ta ni bil crnac, ta je bil bjelac. Drugič crncu bac. Ker oni so jaki, stari, ga kašni so. Dobar model, ajde, idemo dalje, ajde. Ko da bi gledal tekmo dejansko. Fake punt of to, a da sem zdaj trikotnik. Zdaj pa lahko zbiram tukaj, ili to, zdaj. Sky kick, zdaj lahko nabijam. X, tak. Ko pa zdaj? X, se prav dvakrat moraš zadeti. Aj, trči, kje podajaš? Pa kako da je odnesel žogo tja, če se 20 črnco vrže name? Pa kaj to jebote grupič, ali kaj? En me dira za jaja, en me dira za sise čajče. Pa ne smemo mi porniče. Zdaj le bom jaz izbral kvadrat. Zdaj te pušice meni kažejo, kam bojo moji šli. Ok, snap. Ajde.
Čurec! Kaj, jaz pritisnem? Stiff arm! Uge, kako tepam! Tega z nogo ga udar, pizdarija. Če sem pritisnil X, on je kratko delo. Se pravi, 2 sta vzad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jih spred. Ok, snap. Ajmo. Ajde, trči. Kaj če... O! Pritisnem jaz kvadrat i človek se usede, pa jebote, kva je to camping ali kaj? A sem rekel, da kapiraš ali kaj? Se pravi, kvadrata ne smem pritisnem. Snap. Ajde, dodaj človeku. Kaj je zdaj bilo? Kaj je bilo zdaj? A konc četrtinke, ok. Snap. Ajde, temu fuknem nazaj. Ajde, krogec! Jebem te, smotana i čorava, te jebem. Te jebem, človek božji, podej človeku tanke. Ajde, X, fake udarac. Ajmo. Hajk, stiff arm. Pri tej igri dejansko valja full taktika. Aha, zdaj oni. Kje je moj? Kje je moj? Daj, tako je! Guraj, štipaj, lobi, trgaj! Ja, ne moreš ti čez mene, stari, kjer ga spok igram, a unga Pierre Paul, okej. Daj, guraj, štipaj! Ne gre, stari, ne moreš. Sprav, mi se moramo pomal, oziroma oni se morajo pomal premikati naprej. Kaj zdaj on gleda, stari? Ovaj me uštipijo za leva muda. A ovaj me uštipijo za desni guz. To je perverzija. Jaz mislim, ta igra ful zanimiva, ko ti dejansko dojamaš, za kaj se gre. Dega! Daj, to idi dole! Jedi, flex, evo. A ja ti pa lahko na koncu kao, le kako sam je zajeban. Ok. Prvo rekao sam jedi travu. Jedi, zdrava je za tebe, puno vitamina. Sam, a veš ko vam me zanima, kako da imaju mazani hlač od trave. Dega. Daj, pust me! Ok, evo ga. Guraj, padaj, skači! Kršterije smo se, majke me vučemo ga tako, daj loptu tu, daj mi to žogo človek. Gled tale kao, ja, nis ga dobro povuko za jaja. Gledaj, oni moji crčuke kad su će lafat, gled to. Ajde, to. Dega, poriva ga on, vukne se mu pod noge, on takoj na njega se vrže, oh my god. Ko je zdaj to? Ne! Go! Pa čo, kaj niste skočali? Glej ti to kako su ga gurnuli. Pa stari, to je sam arcade. Kaj šele će bila simulacija? A jaz to igram. Ok, tole naredim. Precision. Ugled kako se obrnem. Ej, gledaj stak! Gled to. Stari moj, ko norci za mano. Ajde, biga. Idemo! Na kurac, mal premal. Ajde, X. Na B, R2. Allah fucking nabiješ to žogo. Kva se mi vrtiš tanka balerina? Ajde. Pa kam će? Čok! Jaz mi mogu... Pa čokaj! Ne može naštima na desno. Jaz to nisam naredil. A jebem te čorava, taj zikar očala pozabo. Ok, Brady. Gremo zdaj. X, unmu, mečem. Luf! Ne moreš vmes mim njih. Se res, mi moramo v bistvu naprej in naprej. In vsakič tam, kad te ustavijo, iz tam naprej nadaljuješ. Ajde. Trikotnik, fukan. Lafi, kurba, ko da ti je zadnji put. Lafi. Yes. Touchdown. Yes. Evo ga. To ljudi moji, šta radi, dinoti? Končno sam dojezo kva se gre, stari. Daj! Dve točke. To je to. Jaz sam mislil da bo onda bil 6. Posle pa zaletu u graja. Fuck, blizu je. Ne! Gotovo, lege. Stralci ti je model. To je kašan mi je dao. Ok. A, zdaj pa oni vrne nazaj. Ok, gremo, ajde, X. Dodamo. Se prav... Kva me je nabol. Ok, cool. God! Daj! Lafi, nosi! To! Yes! Zdaj sem ga prav lafu, stari moj. Gled to, no. Model, kva sem ga, fuknul sem ga levo, sem videl, da je en crču ga odprt.
In on je pa spin naredil, nečeš, ne mere, to je sve džabe. Ok. Ok, zdaj dojemam dejansko, da ti s temi lahko delaš te fore. Zdaj sem dojel taktika, da zajebemo, kao nabil bomo, pa smo pa šli levo. To je bila fora, ja. Noš pa misel dejansko, kjero taktiko dodariš kdaj. Ok. Ne! Kje je kdo pizdama mater? Tega. Ne jebem ti! Kje je bil kakšen človek? Lega, kva mi ga je zabal. Ej, nikoli nisem igral tega. Ampak, ko se furaš, ko malo dojameš, zakaj se gre, pa jaz nimam pojma, je prav zabavno igra. Kva bo zdaj delo? Zdaj kva bo on je? Ajde v kurac. Glej, koliko mi je dejansko. V bistvu, kad nabiješ čez, je samo 1 točka. Shit. Ajmo. Komu zdaj da podamo? Ok, bež. Nekaj bežim. Dej podej konju jedan, idemo, laufi, L2X, yes, kva sem mi zdaj akcije naredil, stari. Take in the lead, zdaj smo v vodstvu, gledaj to, kva, stari, laufi je ko, fure stran. Zanimivo, vodimo za 1 točko. Ajde pa, udaraj, accurate kick. 5-6, ne. Ja, daleč je to, čeprav zgleda, kada dejansko je blizu, ampak daleč. Ajde. Zdaj on gura. Lega. Fuck, kako so šli naprej. Kaj? A nemogoče. Tok je fuknul z roko, ne me jebat. Kdo je zmagal? Prvič sem igral to igro in sem zmagal. To je to. Hvala lepo za gled tega videa. Če vas zanima taka igra, pejte spodaj na link, pa klikajte na links, pa si dobite tako igrco, če vas zanima. Res je malo drugačna, ampak je ful zabavna. Evo, to je to. Jaz sem danes, pičim, pa se vidimo. Stisnite like, share, subscribe in uživite v gamingu, ker zdaj kmalu prehaja sezona iger in bomo spet nazaj v